Сывлысынадып эфирда теплі калажу пирин студияны Чувашия Республикинжи Педжи Карапсен патшалық теп инспекторы Герман Майков. Герман Геннадьевич, сывлысынадып. Сывлысынадып, хитеплю телекурав жезем. Герман Геннадьевич, шанталық севитне майынде чынақта пөвегілері лараганзем, ытларах тілбулашы пулышсемде, ажаземде дуғашы. Пелескелеч чалав службезем, шак хеллеги тапқыра хадырлензе житне хадери. Шапланде хеллеги тапқыр шитре. Сылыш температуре севитсерже, севитсерне май шывжур жинже пырдаларма бұшлары. Шавынбада первоягынде хеллеги пулышсем, тухма бұшлары шпражене пул дытмашканынде. Шымат вырзарны канмалы күнзенже, ял дұрығыжынде, чылайрағынде ажыземді тухма бұшларыш пөвезем жіне. Премеш пыр, ярнас келет, ұтса, чупса жүрес келет, шавынбек самансам, чылайық тіл бұлашынде. Хеллеги тапқыра қадырлене жеме ноябрь үйінже бір республикара түріслерімірінде шылав жезем, МЧС сотруднигізем, хадири, хадирмари хеллеги тапқыра. Шинзене вғытрақ полжу памашкан, ингеге лекне шинзем батня вғытрақ шитмешкен. Түріслене май калама буладінде техника, ядырлаза хеллеги тапқыра қадырлене техника юзавыла. Шалав жезем, МЧС сотрудниксем пурде вырындах, шинзен шуйджи щидеть, ингеге лекне шинзене шылмашкан. Шинзене шыв жинже хұрушсырлыға азырғаттарза заилдерзезер, мінлешсем дуза ертередер? Ну, хеллеги тапқыр пушланы чейнегінде, профилактикалайсем иртерме бұшларымар. Чылаяғынде шкулзенже, ажезембе иртерет бір. Паянғы гон ковид чире берге ограничениесем пулны берге, бір иртне жылзенже кашны шкулах шиде бірчі ажезембе калашмашкан. Көжал пілдерде, көжалда ұнашқал майгел меш берін. Онда педагог семде, врендегенземде көже худшынашы бұлғанде жанас келет? Шапыла, учительземде худшынашы, администрация ищенеземде худшынашы, МЧС сотрудникзембе пірле. Шалав жезем, занятий земертерещи. Ебир халянде паенгигон чилайрах онлайн уроки иртерет пер. Пирни инспектор зем, шалав жезембе перле тугаша адыл херене, певе ширан херене тугаша вырындах, кадардаша ажезене. Хавна мінле тут мала оста, шикли, ингекли вырынзем бур, певезембе күлізем жинже. Занятизем пиде интересли ердеші. Пірі иртерне чухне, пирин занятизем жумне, тва да пилик в уну школу подключаться дваще. Шавнбада ажезем классенжелараще, экран жине пухсалараще, кашны классарагынде хал компьютер земде бур. Шак занятизем иртерне майынде ажазыне интереслерек қызықларақ пулдар дезетен конкурсамде иртередер бұлғанде? Школ зенже паянғы күн перін пырать конкурс «Лед и пламя». Школа ажезем кунда интересный рисунок всем, кадардаще. Тебір игернерен переншак конкурс вғычы тапқары ердет. Шапақчак пыр жинжи құрушсырлыға Шапла, премеш пыр, хавна мінле тұтмала, ингеге лекне ачана шинна мінле пулышмала. Ингеге лекне шинна курна бұлзасын үшта шыңғыра вермала пулышу өйтмала. Шавын берге шак конкурсем ердеші. Герман Геннадьевич, хожан пар хытма бұшлать, хожан унжине вот тухма млягалаз хұрушсыр. Ну, каждый жил прогунлах протапхарда пулмашвал парларасе хайын шереплехне илесе. Онда шандал кранда келет. Шандал кран келетінде. Придерге тапхара илзесен, ертне хелеге тапхара илзесен. Декабрь үйінже, иккемеш, ултымыш декабрінже парларма бұшларе, юр жумазырақ, пиде сивитсерже и шак вагатра вара билдерги хелеги тапхарда пархулы же ши живуна сантиметра читре. Шинна паржине тухмашкан шиже сантиметрдан ытла паракирла хорошсырла шуремешкин паржинже. А кажалги тапхара илзесин под паянги гунде сивикашсем пульжеш.
иртнегаш вон виже градус патне севе бульже, ундан малдан пригигон севице илже. Анжақта парахулымы же паянгигон. Улда сагар сантиметр шеш, вырын пор вуны сантиметр батне. Анжақта ебекаларымде пілдерге тапхара елзесін, ертіне тапхара, хелеге тапхара. Онжықне юр жуман. Езір астыватыр болған телегурав жезем астывашенде, хелеге получсем педелайық астывашы, пілдерге тапхара парларын жүхне юр жуман, пор яп-яга, тап-таза. Келенжебекчі. Келенжебек, шаба шүлден бұқсасын түпне пұхма болатшы. Күжалын ашқалымар. Парларна жемень юр шуре. Хуплаза хурже, ожу одеялбак пара ожу тыца дурать. Шавнбада пригигаш сиве булны, вол пар хейн шириплехне тыдаймаре. Пар жіне тухаганын мен вғыд ирттерме юрадюнда, кунде уйрымақ пулышсыне де бұрза девет пульханде. Мен вғыд. Мен вғыдларма юрадшы. Шиндан келедінде. Мен жин дезен, вот түсліхрен еп пул дитма юрададып. Анжақта еп пулага еп шулайги тапқарда шеш. Хелеги тапқарда еп пула тұқмастып, еп пиде шанадып. Келетке ал зем жынашы. А хелеги болсам, вылсам... Шуржаргундаларма пулдара шқавызы. Шапла, мінле хызене, мінле тұдашы, шап... Кунда вғытпа каламамай жоқ, анжақта... Бізіне мелесін юбаны бұл трезер. Анжақта вот калашынчы, шак хелеги тапқарда вагна грзюксесін, прайне грзюксесін. Хывна шывра шин, вуна вумбилик минут шеш тытма булдарать. Вуна вумбилик минут ирцегайна гышын, сиве жив пала, перін келетке алзем, уразем, шлеме брағашы, шин майбень, вара прайне кайза путса велеть. Енженде ингеге легегене шылдымыр бұлзасын палағын бекеян бұлдырынде. Калабры пудагана шылдымыр бұлзасын, пірреміш бұлужы мінле бамалы, шакна палырцығы варас келейді. Шыв жужжинже, прыжинже, певезембе гүлізем жинже, ингеге лекне жинна курзасын, первая ханде шынгравия расплод, шлав жезем батня. Шлав жезем телефоне, ксери телефон бала, номер шырвоникке, шырпыре, номер бе шынгравия арма булать, пулужу итмашкин. Печень мар булзасын, юнажар юлдаш булзасынде, тадалайхрах буладынде, пришин грав ярать, тебре пулжу помогает ингеге лекнешина. Шылав жезен гелитчен еп мен дума булдарады. Вот шылав жезем гелитчен васказах каяс буладынде ингеге лекнешин батне. Анжақта астывас булад. Шин парайня вака лекне булзасын, юнажарда шикле ингекли вырнзем булма булдараще. Шавынбада майбень тимле пырас булад. Парвуна вымбилик метр юлзасын, вакалекне шинбатне жедичен. Ура жинжен хырым жине вуртса, майбень шуза пырас пуладынде, ингеге лекне шинбатне. Кайна жемені шул жинже вырым падак, турат, курзасын, брень датки курзасын пірле илзегайзан педелайық пулачы. Бұл я балызыне шуламай пулмари булзасын, шак я балызем. Сирин шарф пулма булдарать, ембищи булать. Шав я балызыне хадерлезе, майбень хырминже шуза бурса, шавшин батне. Я балана пулжу помашкан парас пуладынде. Турца гларзасынынде, езірштан келіне, шав жубах кайла гаймала. Мынжын дезен езір күнда келдір, пархулымы же шереплеге сере чытры, шав жубах кайла шавырнас пулать. Кайлағынде вага енжен хырымба шуза, каряндарах уже ура жине турза, ширан херне чедес пулать. Ну, маллайынде езір ұжылма дұхны бұлдасын, чай, кофе, ври бұлны бұлдасын, тадалайқырақ шинна бамашкын, тумдир, тиберех тумдир бұлдасын, лайық бұладынде ол штармашкын. Медицина шенезем калаще алкоголь живегізем па майурамаште шақсаман сенже. Герман Геннадий, жебір кашны жула ғазырғаттара пор пулышсене де, ажазыне де, шабақта пулышсем, хышпыр ергене, пұхынмашы, туғашы, пор жіне жаплаведе, ингеге легеші, мен жын хажағын бе пулза дуғад. Візен ява апсырлы егу, тада ұрық ябала. Пускел регион земдес, Татарстан, Чулхула облажы, онда законе беле явап тытма пулать.
60 сантиметрдан шүге пыржине тухсасын, шина явап тұтарашы. Анжақта перін күнашқал закон шука. Штрафламада шука. Штрафламада шука. Мен жын дезен, күнда нумай калашма боладын де, шинзен хызен хрушсырлы хергине пухсаду расплач. Хызене тербели, ергели тутмала. Вот паянги гунде прогулым же пербек мар. Сиви гунзем вот парерне честь тураща. Пар шине пулычтем нумай дугаща. Анжақта паянги гун парерне хушинже ебір вижаржин пуцавилине чугатырмыр шашкалынде. Шау ингексем Пуцавильни ингексем пульчперин и Преш районже, Варнар районже, и Нервара Шумерле районже Пуцавильш. Инспекторзем паржинже жюрен жухне чилаях калажизем иртереще. Канаган на земле. Пельдереше, что кайма юрамаш, что лайх пор, что азаргатарзах буклет символистов кузем девали жешханди. Шапла, ядарлаза хитре хадерлени буклетсем, хилдехи тапхара хадерлезе инде, калашин джухнешин зембеле шак буклетсене бир вузене аппарат пар, вулачер, нланчер, азарган улу булчер дезе. Тогда калашин жем не бир пельдерет пер мнле вырнзем ингекли булма булдараще. Что еващеднеди, что шалгуш табать, что пельдерхи курок щединзе дурать паржинже, шак вырынзинже пархулами же на жардарах и ты вырынзинже, шак вырынзинже вара пидешикле ингекле щин парайнегами булдарать. Герман Геннадьевич тавда буш пирим бада гельме вахат тупнажан хизепле курагансем шагын баварабе сиримбе сы була жадып азырганулук пирги самантлыга да манас марча.